Науканы қасыған кең белилеммит культурны кихи тулалыр айылғаттан барын аллағын сатан туханар. Оттон түнкетақ кихи айылға бәлем көсті сытар уйгутуныры туханар кықтақ. Кихи үксян истеген айы уйгу ақсан баранан кини әстер турукка дейер. Бұхатын әттәққа тыыннақ болар ихин оқсуғуға кайтырар. Ити мәккөрі соқсуыл. Күнді оттыр, мен әйгітіне барғытын саңа хотон ден саңа проектка көрсөбін. Üçüncü результаттен қай вообще бұл сир дойдудыны? Ан дойдуға рекорд 35 тонна. Bir söğüттен? Bir söğüт. Сөйі хотя бы 16 час оттақ тұрықта. Бұл бір ферма қылай түрдіне отытту бұрғын әбінейді. Улаханың ары фермаларға қайдай? Бұл сөйі бүтен әрі ду қайдақ түден. Оны массажтамыз сөйілер болдағына 11 бұрғын үддерді түйді. Комбикорум разработкалан бері. Джик бейі республика сами раз, сами экологичный это однозначно. Үйті атылар кейсен бір бар болуға ден. Үйтті қаяндағаны бәйбіт местный продукция үйттерін еққайын. То қадар хват көрім. Қайдақ? Күләргі намчай қадар. Оны қантын орай қостың көлемін бәлдегіден керематтағым деймін. Қатаннаны көжі кеткімде. Тоғын. Бренд масаха ventilation. Тәрілтер емарының вентиляция тұғын. Тұта табылынлағына ресторанғырлықтар, субсидиялар точно қадалықтар бұлады. Тоқпыт әтпіт стейкаут кене мраморный бұлықтық. Бәйім қодын тұттары өтжеуін әп. Жада оттор, қодын мұтор, келен тұрабыд. Күнді оттор, бір маңық өйдебілге келдім әп. Тек хайстуата саха омугар олусулхан ролун юребит. Кене аңарда сөйі, сылғы, куруса, үндю кейтәхенері қачақтанмаққа бұл бейгі төріт үгеспетін культурабытын бартын жәжербет. Оннағыр саха тыла бұл тек хайстуатығар, онна бұл айылқынды системіне бағайар ақсанылар бет. Онно сиеттерін 2 бері ұлдым. Ты бизнестен онно биге көрдөбүт сөйү тутуута кайдак барыстак болуун сөбүн улган кайсы бартып оны кыра жааны кайсыбага эмертибит. Оны көрдө кайдар бартын хачуй. Хеп барта табыллар куддук үчөй ба үдүк ба көдөрүлөр маңардас бартын ол бу илинен көдөрөн ыан каян сен табыллар чыгдык. Олар әрі республикалар бар сыпыралар комуйо кыйын улус атын көдөрүлөр. Бартын хачуй бу батак дилер. Колбура сөйүн көрөрүп булакана сыллата күнтен күндө дияка улус элбек төбөнөн сөйі атчы тұрар. Оныттан бұл тихағар олық кәләрігінде бұғалақ тейбік күдік. Тоқ, мен болағаны бәйім, онына тоқ бағары келдірекқа сөбебеде жер болақына мен теоретик бол батақпын сөп. Бәйім маңық тоққүйдан баран теория маңық болар олейін әйге ондық қана табылықтақ тен барамын үдіттен көрін лұрық кығым соқ. Олейін барта илибінің оңырдықпына, қаятақпына, ғырқаттары көссен астақпына бейді саңа тоқара жақшы тақсар дейханыбын. Олейін күнді оттыр. Мен әйгетіне барғытын бұл Т-бизнестен проекттен үескәбіт саңа хотонден саңа проектқа көрсөбін. Бұл проект тұтула қайдақ болар. Кәртік бағарын берем бейге бастан тұран бұл сыл ұстата қайдақ сөйі көрілдер әбітейден олық сұнуля білек біт. Бейге әдір чаттар қолыбыра сөйі ғыстыватақ жонлар олық білбәт әпет тұғы дағына сөйі тұғынан. Кені қайдағы, қайдақ температура тұрықтағы, тұғы иектағы, тұғы сиектағы, қаған ағыры оннағыр біле күннәғы тұтылын білбәт біт. Распорядок не деп күндігіп. Ол ең бұл бері ұстығыр бейге наукының системнәқ білім үліхеттеріңді көссен кәпсет еқпет, арас сәреттелері бұламыд кеннер үддікі тағамларын білемет үйрет еқпет. Онна бейге кірачан қотын мұтуар оны бартын келлеремет үддікі тағамлары дабаяқтақпыд. Я, Николай Матананов. Для усиленных тренировок я предпочитаю натуральную пищу, богатую белками. Поэтому мой выбор – местный продукт Нерюнгринская эко-птица. Аңмаңнай барта тоқтық сағалымды дейін кәпсепін бағарым. Бәйім олығым тұқары қағандағаны әппедім күрдік тыйқайсын жақтамадақ еуылам. Сөйі қанды көрбедім, оғы ходжан оттур етім, отта әдер хеджан, білін дедер болам. Оғы ходжан оттуын, онына ұнағы максимум кутургун оротуп путуп үркемнере биле кутургу мәһәдәбәтен дия. Кахандыгын көрбәдәм, каханды сөйө көрбәдәм оларын барта билеген котон көрүтөр хин кыйыкпын хөпөбиттен санага келдим. О сана билден туран бәйти өскән калбәтәгә араз жонугутта кепсетен оноттон эрел ылам була. Оноттон барта бу хамсаны сагаламмыта бир киттен жекпесеп кени кепсирин истеммен эрел кыма бар эбит оны тутустак будна сөпкө хамсанаммыт техасыбын сайнырып будын сөп
биткен санаа каллиб онна бу хайын бесивит олум Михаил Миронов болар. Кини буланы бетет тотте хаспитер ученый. Онна элбек паганы саганы билер. Оны түгенник жүнгө кепсих сорун онна жустукка жадабды мерари барта бухан келен каян билигин ана менен бу сыллак соруктак ухулар бут тугар ананан келбидебит. Бу подкаст бит кепсетибит онна билин олтула кепсетекпит. Сөйү кайдак итебити тугнак буда сөпкө тайнак буда сөбү котон кайдак болуктагы кайдак сөйлөр көрөктакпити атектакпити эт төһөлатектагы ол тугнан билин олус керсибилер кепсети болу Михаил Дороба. Дороба. Бу кылгастык бен тускуны кепсе бен терилтен тугнан бу осен сака херегертер кайсутер эйлеттагат улхан бай өңүнө оңоролор өбүт. Yani ол онтон бейгиттен онна бахалста бен терилтагаттан хагала. Тон мен бастатан туран тухтихмин барын, тон кыжык ол биличе майка көсүспүтү. Онна кыжык кадар үчө бай опсен атмосфералык мероприятие болбуту. Мен бемит түтнетихмин барым, неме көрөм барым кадар эме бу эссе ханам көтөлүп. Интерес вызывает датахмын хеп, ну чалы ол ну кадар ханабырын хавюрен хеп. Антон мен бем идебинен зайтехникпин. Москвага Тимирязевская академияга ана менен бу бем дигинен коркулаттам. Бат ол канан баран кадар кырдык биттен кадар бу кылга тегергер нахатырды эретим. Тух хами билила хами улхан вуз по Москвага. Ол кирер кылбар хеп тух мынык 200 вечерненге статья тахыда. Хеп мынык абитуриенттер ханнык специальный алалар дигән. Бастыки месте экономисттар, юристтар там алтылы хеттелидинче заявку на самый битек месте за техник тенҗерде. Башы тух бар специальностен самый битек за техник тенҗерде. Мен ол хами битек хами надо тух специальный бем ана менен нот белемнен хәят кибитме үлен мен бастан туран за техник пенех марам. Научный руководитель Николай Петрович Брюков тена имеет интересных пай харизмалах пай киһода мен биддестен баранотой мен атай фанатейдир полка немеха кормление ден науканы интерьерге бит. Иккис курс буттан уже мен кормление ден науканы үрдән алабды. На чуй на интерьерне он самое главное отой турген результат берер направление. Тиде чон это хылга юрбебе саспор кандидат булды. Кандидат наука ты хайст наука. Эбонна атак у уже аспирантурага бастыгы курска үйренек биттен уже үйлелән алады. Бастан туха подмосковный фермаларга, там туха Нижний Новгородка як үстүт там үстүт фермага, ну рядовой зоотехникнан бригадиринан там үйлеләптем. Онтан буланан бастыгы курскенне билүүгө дойду бар. Сыдыбылга ампардактен үчүн байга хайстыга зоотехникнен үйлелиге жудum. Оны жу байды үйлеләптем. Хараш жу бай результат көрдөрүп билген ол хайстыга кичик онтан бир номер 1 не хап. Тугунан по продуктивности жу байды үйлеледер ол кандидаттан уже все-таки коркка бу ары кең огуз задачалар интерьерге мен манна коркка келен баран багарактан кайсты ойлелептим. Где-то балтарах ойлелептим. Онтон кандидатскайым бун көмүс күр беремем келбиде. Ол онна кара беремега где-то балтара хыл курдук егисхага улганы егисхага ойлелептим. Онтол егисхага ойлелен бармын уже бу февральга дейри 6 хыл агрохолдинг туймада ойлелептим. Ол уну чуйбай опытылымын бил уже арасы интересный задачалары үлебер көсөмүн. Ана бөчү атай интересный бу опытылдым дегеним. Оттон уну билген бу хылтан күчкө бу бем проектпин агроэкспертен проектпин. Ол хокиллерен үчүн кайда төтүн тан нормально үлелетен аглатып. Агроэкспертен телите туган жартары сүрүн сылаларга. Бу биге мен табарыспын кытта Павел ден бу бизнес партнербун кытта опсеннен идея бит тохтенде. Тыга хастатыгар опсеннен мынны специалист типет. Телителерге, фермерлерге, хасталарга онна ол специалист типет проблема тыгар как раз по агроэкспертен. Ол это агроэкспертен это группа специалистов профессионаллар хеп кинер бу биге буланан как раз специалиге хожоннорго бигену көмөлөк тахбит кинерге. Бу телителере да шахидерин курдук. Отой часто эффективность тылтыпт. Хеп тоодире любой производственный, любой бу хозяйственный процесс бе эффективность когда характер. Хеп ол курдук команда вот ол зоотехния, агрономия, ветеринария, семенение, даже вплоть до финансового менеджмента бардгар кирепт. Бу телтене
на ступень выше тахарын яри. Аутсорсинг алан бараңыт, Да. тахамын тахарын яат. Ага. Быйылгаттан бу агатуугу 0,5 ставки үлелибин. Хылым оргум ден все-таки кадр воспитания тыгар мен отой хинбир ысыхпын багырып. Кадр воспитания тыгар упсынан тура масштабный, фундаментальный, научный улягами были республиканское значение. Улихин бу 0,5 ставки агатуугу үлелиги жауну, но бу бэм проект панагар респекта айнарып. Ота бу нене көрдөгөм деп сүйө олох ачы турар. Олох тыгынчан сүйө ачы турар. Үксе кыжагас жоннор көрөлөр олор. Бихи уайдар бит жидер бит ага мастак жоннор. Оны то билен туран кымталар мөлтөнер болла деп. Оны олох бүтте доо демен бут өйкелле. Бу сүйө бүтенер ду хаддак туден биричинте жакада эдерче тохтяны үгүс. Эдерчат дигенен канна бардаган оны конкуренция өскөр бу хеп. Ол эми били аскемега сепегуду били эдерчат котонун тутукка бебиткен бу дигенен тогата бала. Бем жону көгөтүктәте эдерчаттары. Котонну тутуккайын, хаңа котонну бебит токкуйдуккайын, тугумите хаңа дигелер бидин келдер экен демин. Жону көгөтө хатам бем көгөялам билген. Бем котон туттары жабын хеп. Бастан туран тугуду билбек ки эйтен сүбе амалыкпын багарым хеп. Кайда котон эффективный болар иден. Билингите сакалы бии көрөбүт, бии эжидер бит убайдар бу котонноротон үксе борсто хогустар ди. Манан былыргылы сак сабактак, бир кабыз караңга ота көе хог. Онукка бири ан кепсебдин кудук нах хочастыматта. Хороо саласпа болор, хороо тымныбай болор. Ону кайдак болуктагай. Хеп. Котон ден онна бастан туран ол котон егер биги кемнак тураларын кепсидекка. Сүйү максимальный результаттары кайдак болун сөбеден. Билигин биги холубура ортотунан ыллаккана би сөйөттен тонна лабытте. Үтүп. Ынар сөйөттен мен статистикадан көрөмүн деп. Тонна лабыт онтон үчүгө результаттен кайы вообще бу сир дойдудунан. Отон сир дойду өттүнен ден масштабка кирер болаха. Хеп онда опсанан айн дойду үрдүнен Россия үрдүнен тенденция бар. Хеп ола табиле токсүйө ачахына тээрен олуктауга ачахына хете андойду тагы тренд. Ахар херегер бутхат. Тоонук болор того дере ол олук хайдан яр. Хеп в том числе бир республика вот тух бар кайсыкатан бартан хайда турар. Хеп ол промышленность болгон бюджетная сфера бол бардан хайда турар. Хеп ол ихин биге отрасль быгытынан. Бат бу ферма быгытынан биге булганан ол хайдыга хепке баран ихтахпыт. Даже опережающий токудук тахпыт. Хеп от жогоре биге бу эдерче бутун тутан халыкпыт. Ахаригер опсайнан бу тем более тыга хаста тыгар биги тогоран хакен никени көрөбүт. Бат хеске сүйсөрдөн онугете мен 10 жыл мынны күрбе жыл мынны канам дет. Хеп конечно хебиске хүйсанан бу тыга хаста, конечно, бетин беремитер отой героический, отой эффективный үлгән хагылым бит. Но билинге уяга хеп биги булганан күн ай хайдык бутуннады. Тогы дире билигин уже рыночный, он экономика келле, он хайдын хатургендик байрар. Хеп бу соседний регионнар бутун күрдүк бит. Хеп ол натыга хайдата отой стремительными темпами баранер. Хеп бу бир ферма хылай, хеп кине показательларын хылай түрдүнө отуттуу бурген эбиненер. Эбиненлер. Аспет неделя Новосибирская, Томская гартым. Хеп оны бир ферма, допустим, мол сиптен улахан ферма бар. Ики хайсталактар, үсен артынчыгынар төбелактар. 10 жыланнар атыдыр, 3 тонна ыгыретилер, билген 12 тонна ыгылар бири такты. 12 тонна. Да. Хеп ол табиге аңардас бу барта хайдыктак. Бәбит отношения бит эми хайдыкты. Бәбит эми күн ай хайда туруктак. Бәбит эми хаңа ол туура менеджмент деп түтүгөр бат, хаңа технология түтүгөр. Бу сүйү тәһин күн ай бәбит хаңа информация үйрөтен, хаңа информация ламбыт, бу түтүгөр производство тергелерин хектак. Отчогор биге бу билигин бар эдерчети тутан халкып. Ол накыжык бу эн проектин бу хаңа фирма тутута, бат мини фирма хетине кыжык мен хана бар үчү эффекттак болуп. Биги булганан кыжык фундаментально хептах принциптер келерек битен ада. Хам бастыкы принцип биттен биги котону ки хеха туппапыт, биги котону сүйүгө тутат. Фирмага халас болулар кын. Бат тоодер даярка футболга хажен бар котону. На самом деле сүйүгө Хюрбегла плюс 15, плюс 20 градусов, сүйүгө некомфортный температура. Сүйүгө комфортный плюс 10 градус, плюс 10 градус. Даже минус комфортный болун, минус 5. Но улханын фермаларга хайдай, кыны түтүгөр
плюс хүрбе без болон хеп. Онук бар батты. Тогдер кихи бәтин комфортын туна. Первый ужер тукуйду. Иссе төтүгер киддах битенен батты. Олата тыга хастатыгар принцип 4К. 4К. Каден олата буен ол псколор омбат касатыктай. Төтөтөктө бир ата хук булганын кайгыты би. Суллабыт. Потом бир атага кадары неустойчивый болгон чаби төрөккө. Балген алып. Ол уну гыме би производство. Теп би төт терехтах фундаментальный основа оңрын тахырктак. Бастыкы кыбыт это корова ден. Хеп корова ден олата корова кирер олата генетиката. Генетиката олата породата, происхождение, бат и бухада и гата эти име бета туспа той улхан наук. Хеп корова кирер ол стадың структурата. Кайдах мен ол бу бар сүйөлөрбен кайда управляйды уну ден. Хеп породага то есть корова кирер воспроизводството не от төрөөнө. Бат семелибинду, огус киллерибинду, ну раз технология бар. Ол курдук бу хинен онесе учет кирер. Олата бу мен сүйүм олоон тухары информация хомуктак. Хеп бу онна датын барда бу бастыкы корова. Хеп эми бета туспа утай умбай кең бай наук. Эти бир атага. Бир атага хеп. Ол бир атаган менега 3 күн токтолуп кеп сыйман. Онтон иккис атакпыт эди. Кден карма. Карма хеп бу мен специально хеп онну мен арахову кормлениені күнайы бу неделя обязательно бир книга ду статья дагы неделя обязательно бир там видео бужашы көрөм кимдинер кепсете ол кынан бар хим бир билбеп. Хеп отой масштабный банук. Карма. Кормление. Он күнайы биле сайтта турар. Эти кормление спортивное питание биле бодибилдердер биле отой астарын көрөлөр бут эти болду. Тух протеин хеллер, бца хеллер и так далее. Он кан хамаргнер биле. Тух элбэх багае фактор, элбэх багае составляющая юридер наук. Хеп олихин биге бу иккис к кармабыт, олата бәбит юнера кармабыт, оттур булыптан отпут, бат тура сенаж юнера булыптан сенаж, силас, он несе бу рацион бутун балансируйдур, олата эби ас атыл харбыт. Онно ол ахы кайда хепке туттабыты, анализ тыбыты бу сөйгө тух эффект береринде. Хеп хите име бәт сполхан банук. Хеп онно бу үхүс кыбыт это комфорт. Комфортен как раз бу биге сөйгө комфорт олуктук тахбыт. Хеп ол таңардыз бу кене сытар хириттен агылан, бытта стойлатыттан агылан ол нюанстары менерге бактыр. Даже 1 сантиметр туар хамсахан уже эффект берет. Хеп ол курдук комфортка бу вентиляциян кирер. Бытта ол курдук комфортка бу отын кирер. Бытта биги хотонго улаханың ары хотонго оты кахан кол бубды. Хотонго бәр киддак кол буб бытта. На самом деле сүйі хотя бы 16 час от тақ тұрықта. Круглый дишна. Хеп ол курдук хити от бут, тух бут бу опсаннан микроклимат бут, бытта опсаннан бу туғырымын раздражающий фактордар хуқ болуқтақтар. Бейі сүйігі комфортна среда ұрықтақ. Хеп бу күннәғы распорядығын хеп кен ұрықтақ. Дейді барда комфортқа керер. Онна бу түрдіс кыбыт это кадры де. Кадры. Хеп ол егер уже бу бастатан тұран кадр бар болуқтақ. Иккенен кене бәтін задачаларын біліктақ. Оны үсігінен хамын главный команда болуқтақ. Командный үлі болуқтақ. Хеп онна келер бу үлелерін хепкен анализдан дашымынның ступенька выше таққан ектақтыр. Хеп ол онны бу төт фундаментальный кыбытын бағар кыбытынан. Олықтау тоқпыдан бей жо бұл олып ұспытыр дашы атыны келерін екпіден хеп. Ол маркетинг болын хеп, сбыт и так далее уже барты уже хайдығынан бар. Хеп бу бей төт кі терехпеден бастан тұрған оңыры задачалақпын. Хеп олығын біле тыға хазеті оны тағыттан көрді қабырстой бұл күрдік, таки херки дескен, отой ғырған. Нағай бір факторда. Этини бартын хөпке таяннақына тыға қашты хайда түйеді олады. Марын эти максимальный результаттарға қаяптым дей, қолыбыра білген сақа хергер хамы рекордный тоқ қайдағай. Марын қас тоннығылар дебекені Томскайдыр? Андойдуға рекорд 35 тонна. Bir söğütte? Bir söğütte. Bir 35 tonna bir manna bilin kas söğütten ıyıbıdı? Elbette. Beğençi ığınır söğütte deyin bulu da. Bola. Bir söğütten kolubra çonlar bulakana bu turda zatırata da aha üyele, tuga, komforta kolubra. Hin oңырыққа hep bulu de.
Ну, отут 5 сол бадар 5 тонна тақпадына результат бұлақ бұдды. Аға хергерді? Россияға, по-моему, мен дүрбінен Тверская область агропромкомплектация деңе хүрбе 5 хүрбалта тонна ырғынақтар балды. Әсекенер бір хверім аты өттірді бестерді. Оны бары хүрбе 5 тонна берелі. Онтан атақ мұнық в среднем Россия дүтінен ұллаға 4-ден бірген рентабельмес тақ денер. Ол ұнық қағысталар от 8 тонн ұллар. От 8 тонн. Ағыз тонна ұқтақтар орта тонна. Хаға әргер бігеге, конечно, экономика от атын хоғыз. Логистика атын хоғыз. Оны ұпсайынан ұрғына катын хоғыз. Универсальной формулы успеха нету деқан ады. Қанығыры фермер 2 тоннада ұлырын бәтін комфортно чувствует дон хеп. Қанығыры фермер 5-6 тонна ұн бағар. Бардай мен индивидуально хеп. Оттан мен хана бар бұл хаға әргер бігеге 6-7 тонна ұқ бітін хеп. Спокойно. Просто бұл бігі марын әппет фундаментальный төт кібітін олыққа келердік біден, бұл 6-7 тонна бігі ұқ бітін әп. Герой Готовцев бәті Михаил Николаевич Усалдың кені рекорда ағысыңар тонна. Ғыбыта нарынна еден анықтан бәті. Бұл білеген данное время тыннақ, бұл хақа әргер бар ұнықтары мен деді 10 чанаға білебет. Әттелі тонна ғылы. Кылды тыги ултатыйна, илтас холга, ол амбарда хай и так далее. То есть это тонна бере нахтар баллар потенциал. Хубы билеген. Те комфортун үчөйдүк көрөн мен асыкы биле статья акпадым научный. Массаж табыт биле массаж барды. Сеги массажчылар тугуна чот кыйдуна. Онно рациону варпакы биле хата туралар болду. Онно массажтамыт сөйлөр боллагана 11 барган. Үддебде үйдө. Массажтаннар биле көргөн видеого документ эрге турып калып, алак астыналар айди. Карактырын тере көрөм бар, массажтандар булашырны. Астынардакына эме өшү байдык эте үттер медил бу разы ди. Каш 1 градус көрүтө, сытыта, кини биле күнү бу хыдар өпөттө. Биле кайыр кемер. Оны удобно өп болан элбек баты турар сытар кайыр, оны сенетин барыр кайыр. Ойбонго баран улутар бытын эме ити барын те мекепсебин ди ойбонтон тымны уну хен эме биле энергияны үтереден. Харычы хлас уну хенна дегенде. Анын итини бартын туту хамы туттахын сөпкө таймы кийдемин үпүн үддетен биле кыра котон тутарыбын бу эйха келенлерин бүгүн тугу. Оннотон мосаманы буланатым. 2 ынарынактан көңөттөн ачабыта 1 ынактан 15 литрлык таппын. Асыдыки деп күдүп, онно ол үпүн батаратык таппын. Онна 5 молодняк эт борода. Үннереммин биле бу экофермаларга кепсеттим, агрохолдун туймада өйөн үчөй ханнак токтор меректак торбосторун, онно отокастенте 300 кило чорный пёстрый уладыктак ти. 300 килога дылы, 300 кило деген кадыр ихтектен улук фантастика күдүктү. То 100 кило болган үчөй результат күдүк көстөрдү бека бисылга. 300 бу 3 түгүл болган ди. Онна 2 сементал эми үлчөй ханактар улатыктактар дептир, онна бир убайбыттан саханаган саха ниренламын сыл эт бородон уруктакпын, олуну бартын батарыктакпын. Ону ниридер бит өссө бир сыл ер кадак результат көдүрөктактыр, онна кадак хатык канадын. Комфорт дептинге, эте оны ынагым хытыннады дептингет, эте оны биле марыңы жой бон темаң хеп. Эте тогундугу, тогдере биге максимально сүйө хытарын уруктакпын. Хеп сүйө хыттагынан үтө оңголор. Дикка. Хеп тогдере бу сүйө биле хиндите барды. Бат 1 литре үт оңголдан такыргар хиндитинен 300-200 литр хан хүрен ақтық. 1 литр. Отан кені хыттағынан кровообращение хиннетегер барар. Күні бұға тұрдағынан, күні бұға напряжение тұрын кровообращение ақтыргар барар. Манна ғайгер. Ол күрдік тымны ұны егер тақпытынан, бәтті сүйі энергията, сүйі кровообращение барата құртығағар барар. Билтимни ун хылы тахта, қанынан хылы тахта. Бара эми бихи үтке, этке, привеске барықтақ энергиядың қамыдың баратонына баратыр. Бихи бастатан туран кәджік фермағар комфорт оңырық бұд. Еккенен карманны қатчай қанады. Ол күрдіген основные карма бұл құннады. Ол күрдік от обязательно үші качестволақ бар болынады. Онына желательно сенаж. Сенаж. Маған упаковкалақ сенаж. То дере уже сила сеген эйхалар кроферма ырхан хоғыз болу біле ағаларға. Мен эйха специально тух комбикорум разработкалан бере. Кене балансируйдур білен основной рационғыр кене
эби киллерин берер. Ол да энергията тибет болан энергията киллерер, протеины тибет болан протеинин киллерер, онна минералкатын киллерер, онна биологически активные вещества. То есть комбикорм разработкалык онна именно бу ханга улаты турар организмге бихи максимально концентрат беректак. Комбикорм беректак. Ол комбикорм буланын сүйүхү куртагыр кирен кине тугу хайнарыкта биле папиллома дем бар. Ол биле сүйүхүгө биле мына книжкалак бат. Биле ёжуктак. Ботарка ийси бидер. Бихи тугу хайнарык надо. Ол ворсинкаларын именно комбикорм хайнар. То есть концентрат. Ол тут улатта хайыр. Ол улаттағанын хеп кені бұлағынан білі тоқпы. Кихиме ейтін көрдік хеп. Білі кихиме еті размерінен сами лоқан бұдақ. Но кені извилена тәлбәқ. Батта ол оны көрдік. Төхіннен бәқ варсинка улатар. Очоннан полошет сасыване әлбір. Әлбәқ оморыр дер. Да, оморыр білі. Әлбәқ болар болар. Кыпытыда дүр. Кыпытыда дүр. Кені ағы хепке ылынар болар. Онтан ол оны именно концентрат сайынлар. Это наукайда казана. Хеп интернетке любой кейхаятан көстер. Хеп ол курдук бихи бастатан туран интенсивно комбикорм хетих битен надо. Хеп специальный престартер берех бит. Ол ата биле ханга төрөп нерей пока организма үйренелик. Хеп олин престартер биле комбикорм хирегер үйретехтах. Хеп үйретер хайнарыр онтон уже комбикорм хен агылыр. Биле олорго биле кырык топ берем брокколи тугунде кытанак ага береге үйрете. Onu үйрете битте. Да, onu курдук. Onu кене уже где-то 1,5 кило, 2 кило комбикорм, даже 3 кило комбикорм ситрор болана, кене уже күннәгы привеhe 1,5 кило булыкта. Күнәй 1,5 кило латырды. Там булыкта. Onu булар, тан в принципе мен практикар onu лахҗепт. Оны янарына харыме ол комбикорм берет. Оча кене то продуктивный диyor. Мактал комбикорм оча маны көмөлөмөт. Котон кириеге. Онна хотору булам баран ыйгы биддегинде. Келен баран кортана каламын ревизионда күдүгө ме видеостамыт. Баччаларта, бачча хаята, кайдага хыри, аяга таха, кайдага өңө. Онордар гана, оны устар булупут. Онотон багар котонтон бачча эфирге устамыт, тахарымыт, жодугутта көсөммүт, агас эфирге телефон аламыт, кайыкпыт. Барын передача билем некпит, онна жоннор вопростар репетир күдүккүнө. Олу сүшөй боло жаганыбыт. Колбура эти нейредер улаталлары 300 бехенден это нормально, да? Тох, андойду масштабыгар, Россия масштабыгар көрдөкө, это нормально, орто показатель. Хеп, таха херигер таны балалар онду кайсын. Ылалар, онна мин хана бар. Тон эрнебин, то что кыжык эндагана котамгор бехенду показатель. Били туакка кепсябеден же чыгмай кыгажан, аластартан били от хебеккелер хомой бутум ден. Оны кепсябе багасы били интерене бай туакта. Бастатан туран, бихибуланан опсайнан бу производствотон хайнарыбты бихибастатан туран бар условиятын үйретекпітін надо. Хеп олата бихибастатан туран біле аудит оңырапты. Хеп олата тух сүйгілер балары, тух котон бары, тух жоннорылер ехжалары, оны самый главный хирбитин үйретекпітін надо. Хеп олата хайда хирдери, оны самый главный бу бихи сирбитигер аластар бітер тух от үйнен турар. Хеп оны мұнық деремнелерге мұнық бар болачы бат. Эбеға хеджар сүйі түргенді көйер, Канары ол корулакка жер сүйү кадар бутаны гоовер инден бар болот. Тана атын арасы болот. На самом деле хидне именно ботанический состав урулун йонет. Хеп олата бу бираласка именно кормовой сынга элбах үчүгөй. Культуралар үйрөнүктем хеп. Ол курды хандыр злаковый, допустим. Хеп, эбетер хандыр бобовый үйрөнүктем, хандыр клевер үйрөнсем. Хеп, ол ну аластар, конечно, сүйігі бұдан эффекттақ бұл. Онтон хеті у-ото инден бар бұд, у-ото хеті осылқа ойдар. Ото кенер біле сүйігі уже переваривай дыдығыр жығырған хоғыз. Бейі бастықы метап бұд, үйретен баран бары тұттуқ бұдан. Эбітер 2 метап бұд, бейіге улары тұқ бұдан, ботанический составы. Олта бейі бұл қанныгыры аласка, туғыры итағас болын бейінна подсевай дық бұдан. Олда мерепті. Многолеткалары. Метчер идеринде? Метчер дехир, оттур дехир, бірбағында болын хеп, туқ бар болын хеп. Бұған де? Отын мұннықта хыққа хеп, например, бір товарым емалы нескай автономный курка фермалақ, башы қоту туындыра. Кені болағынан біле мұнны ғар, бұлырғылы ғар.
бағытын күйінен. Атақ білген, конечно, техника бар. Ол сеялкалар балар, вреда, даже онық қорпаққар сеялкалар балар. Ноутил ден, антынар, вреда денлер. Onun da patsivaydı ha. Принципе республика опыт бар. Уже хинжондар tuttular. Bir insight tekada. Sana informasiya kuduk kelle hep. Olus ciddi onna saka herin anduduga atırdığın söp. Ki metabolizma var diye. Ki metabolizma horok jon kene omuk kene turgen, horok omuk kene bıtan. Onu bile diyet yazı körübüt diye Kafkaslar kellerdi. Kafkas oğullar oluk barta bıdık. Bulama kelbide oğullar hep. Oğullar bollarına metabolizmlara turgen bolan bile seri bolar erdölöller olhin. Oğulların turgenlik erki hoğoranlar, turgenlik oğuta xallar dinyen. Kayılları bit hep. Onluk ayılqa onluk beyti öyle bit. Oğata konsentriryonu erjonlar üsküller. Bulladı. Onluk bollarına bihigi oput masput vegetasyonu perioda haqa heriye kıpkılgas. Olhin kıpkılgas bolan bihigi üyneler bit barata konsentriryonu amtannaqtık üyneler bit. Bihi üyneler bit. Onda bihigi saqa heriyer bar ki pılsana komulu tigaya toqtara oloq atın yu konsentrasyada. Ol onno pılsatıgır bollarına bir kanıkara toq para bit. Koroşi eliksir moğudasti. Onu bollarına Asin Sergeyev Sergene Людмила Валерьевна ылан антақ Европа үйреттері ұппыт. Оны ол білден келлағына бейі себеккелер бітер элексир моғудасы үйінен сөпі біттен. Оны кепсети бара тұрар. Әт кепсети болды үйрети бара тұрар. Оны қолы бір үйреттердіқ бідіне, оны бұлан сөп бұты чақчы. Бейі концентрированна хамай бұл сақа хергер на севері хамай концентрированна витаминнақ оттыр үйнелер. Ол оттыры олжы элексир моғудасы бейі сөйлер бесі егелер ба. Ол ең бейі үйіппіттен оңылуыт ары қолыбыра көмісті қынылақ бұлын сөп бі кәлет. Қолыбыра трақтар экологически аз келен әрді күске. Ол кәлләғана бұл қотуырдан оқылуыт, дағаны бензин туақытақ қыппатақ оту, бұлан сен экологически, ағы сен бұл үйттәуіт сөйі бұдан қынылақ болыр қолыбыра. Кәлін текелеғаден. Ол енте сыл тұғығар әме бұтай қайсывадан қалар бақауыт әдір етчеттар кемен кереқейін демін, ол оны да қастықайын демін үңірі қатығын. Андой дугу братанлаха хаха херегер сами мало населенная концентрация киевы. Олта бихеха бу айылгабтыгар кихи влияние такыра. Хеп ол курдук бихе ол аңардас отпутары бол бахават ол убут раха салгыммыта раха. Батта даже ол туармыннык радиационный фонда влияет ден хеп барда бу. Хеп ол он тугай бик бихе республика сами раз, сами экологичный это однозначно. Хеп бихе оно уже экспорт өттүтүгер туара продукт оңорор боллакпытынан бие оны бастатан туран бу коммерческий навыктар бутун айнырыктын надо. Бебит. Хеп ол да бие кежик докастык бутун надо. Онна хити научный база докастык надо, он фундаментальный. Кежик научный базалар үйрөтүнөр. Бу кежик мынга бит денер уже дальше уже коммерческий команда келен көрден барыкта. Мен хана мен оны дагы. Ондук болу дегенде. Ондук болар. Билген буларны экологический халык подолус бөлтөтө. Биллер барта консерванна гастрагы бит. Үппит болун битете хайсын продуктлары бул токка банка барта консерван. Консерваны химия деп. Аны буларны бензонат натрий деген барды. Билген буларны упаковка тластакпыны абият составын көрөм. Ток пары дем. Консерван каянда бар. Хеп, онда хорокторга бензонат натрий бар. Бензонат натрий деген Google-га кирен хуриябыт. Кини улар ДНК-ны жетер, оны рак вызывает деген конкретно урулай жер бу, улахан булголарын. Оны бие бензонат натрий газированный соктарга бартер бар почти. Колубра, итаталар токпудор, оны энергетиктерге почти бартер бар бит. Ол ен биеге манык кен өйдөбүл. Бу геммит барта эволюционный каллага дебетта. Тимарын эпедин кудук кихемие тохтак рациона эдиттен генер келер болады, агы рациона. Колубра бие бүгөлөр бит конкретно үйтінен оны әтінен аған кәліқтірді. Балық. Үйт, әт, балық. Білім ұлан үйпітін спәппет. Әлбәқ бағылар лактозаға неперенесимастақтыр. Ол аты туара генні ұлары бардағады. Қайдан бұл сақа қолары генні үйті кейін ектір ғой. Ол енті барта ұлар еға бейге қаддар бәйбіт түрет аспыдар түхәммет, көммет олықпұдың ұқатық бұдынады. Олықпұд өтчіғын ұғыр. Рак атчеті жахандығы қолы бұра. Ол бейге кәйін консерваны, әте лайстары ең кәйін бұхарбат дейалауыд. Учуйдук буарбат ол ен үксә сақ болыр, оны вредный тоқтар мұнюлан елер болады. Ол ен те үйт әт сетақ бітіне оны ДНК-быт аджаматағына, ол раковай клеткалары ажатар ДНК-быт аджаматағына, ол бензонат натрийнан қолы бұра. Бей точно ракының әжер тоқпытаға ер бірағын бұд.
Ол хин оны күс катаргатаатан эти атылар ки симбир бар. Үйте атылар ки симбир бар болуга ден. Үйте каяндаганы бебит местная продукция үйтерин хеккайын билен тур хорор айбыт тибе алачы. Сорат кадранданак булачы. Оны ол дебеккат каяндагын аныске өшөт тибе беби кемитин. Бия ябадак бинне ким де йога. Атын регионер бияха надибаттар даганы бия бебит продукциялар ласпадакына ким да атылы суга. Ол хин бары бебит деп кайсын үйөкпүннады. Берибит самый сүрүнер келлибит котомун кайдак тутабын ден вопрос кайдак булуктай ынер сүйө кандай туруктагы молодняк төһө метр туруктагы кайдак хатабыты кайбыты оны баастыбада урыйдан көрө кара наука кайдак кепсири бихимастыгы задача вот сүйүгө ол ынак болун нере болун комфортный среда урукпутунан оны комфортный среда ден биле пуннардах чабастыгы марын бастаны питим курдук бастыгы пумут это урукпутунан ото убут во-первых, бар болун надо, во-вторых, раз болун надо, он в-третьих, температура тәп болуп тәп. Сүйүгө комфортный у температурата 12-тен 16 градус. Ой бонго, например, кахи градус ближе к нулю. Плюс 1. Плюс 1 им болар. Вот такие было она. Бумыннык градустах у организма кидданы, кене бу температура и выше хылтын надо. Бихивыннык оңырықпытын надо. Ол это просто бұл хотон егер емкость. Хотон егер тұру он надо. Он водовоз до центрального водоснабжения до иха кирен надо. Он условия бар. Бар да иха. Он условия грен то хаяватым. Теплотрасса татрахатавдым. Он таком келбете. А так тега üçün барып тоху оралар отоплениега. Он теплотрасса кобуққа в принципе хотоду. Он куба bir kuba примерно того нага символар. Окой. Süs okoy bolar hep. Ota bilgin men bolany yomkas boldum. Ona yomkaspın üyeha tururum. Ona samatyokum utekele turar demin oramın bilgin bolan hetteme ha behem bolar bir kuba. Onların to sılga akpıpından te behen 6-10 tığınca bolar. Bir sılga uğlaktırı. Uğulları hep. Uğunu bolana bile 2 günge 1 günge bildi varan uğulata bitti söyleri. Onu bolana uğulara bile jitkestere bitti ana Астарын хиллерме кычалар бит агы силлер. Конечно. Ол ин уну постоянно яктырнар да. Постоянно. Бардыктарына у келе турнар. Кине у буланын температурата раха он постоянно в доступе болукта. Это бир задача. Постоянно у бар болукта. Ол уну биге обеспечивает задача в тем, что поилка бар болукта. Вот так. То хадер хват көрөне. Кайда? Күләргә намчы хәтта керен. Ото мен кайыбына истебин биле. Туганы турам биле. Обычно бит дехасы тарым була, да. Мен дехасылар вообще биле хокатым була. Она кантанар ойгостен келем белдегеден кире баттагам деп. Саңара жоннор бааларты. Олар аны турам биле. Билбекки стөли мана. Аны билбекки стөли мана билбекки стөли жана. Доктор мен тугу деп билбеппин. Дехасылар. Ага үйрөтө жабын ба. Агай карагыл болла. Аны аны турам бу билген. Системаны каятып бит, токуйдатып бит. Биле доктор Поплавковый унитаз кунду. То есть кене биле ута постоянно бар булар. Ута говорятана Поплавковый тогоннана этүстана. Ута хоббанан кедер онна постоянно бир урунга бар болор ута. Онугу сөйүнө например хөбүлүр. Кене биле муну у зергалатын көрөрүн айылга быгытына хөбүлүр. Биле муну у муну биле отражайся гнарын по природе хөбүлүр. Бөлүнчө у бүтүн өйдө өтүп температурата раха онна бары постоянно доступе. Бана организует тохпут. Хеп иккине буланан тух салгын надо. Салгын хеп. Салгын мынык ты хайсатыр мынык тем выражение бар хеп. Накормить корову воздухом ден бар. Хеп ол ата биге сүйүнө салгынынан раз салгынынан кислородунан обеспечивать дыхтак. Хеп того дере сүйү организмгар эти энергетический процесс хеп, то есть цикл крепса барда салгынтан агландар. Хеп тохуннан биге биле халгын итагас боллаганан биле котоңгу киддехнен ырхамай тыынар болган тура личный хыттарым бар болган очо сүйү мен нукжы полностью энергията январда камсабат организмер. Олехин би полностью салгыннан обеспечивать дыхтак. Бу бастакеме условия тен температурата. Бу манна жикиллери ха температураны. Температура котон хин температурата хеп от 5 до 10 градусов болгта. Хеп это комфортная температура. Хеп салгымыт биена хотя бы күнгө хотя бы 5-кратный обмен воздуха болгта. Ота котоммут минимум 5-те 5 раз
обмен дехан үчүн хеп обмен воздуха булуктак хеп онна булланан эссе бир условия тупсарар ден хеп потолок төһүннөн үрдүк очонун сүйүүгө комфортнее болор тогу жери биле төһүннөн үрдүк мыннык площадка туралар, конечно, с точки зрения теплопотерь эффективная хугак, но с другой стороны, биле халгын өттүтүнөн жүгей. Тогу дери биле төһүннөн кең халгынга ки даже халгыннан чувствуйдур батта. Котон хигер биле арас газтар балар, аңардас кислород булбаха, ол хигер бот, допустим, метан бар болун, он биге самый утарар газ бит, это аммиак. Аммиак батта. Ол аммиак аны буланан кене тух. Кене физика быхтан кене ыяханынан самый ырхан газ. То есть кене хотон алларатыгар оседайтыр. Хеп оны соғыру фермалар, например, кенер мындык буккуяр вентилятордары туралар. Хеп кене булан хотон мындык параллельнергер, онна хотон хигер бар халгыннары бартан перемешивайдыр. Бир курдук буккуяр, онтан даш буланат уже аммиагы вихадаккан омоттор бар. Уже вытяжка тахаран келер. Хеп онтон бу кыра хотонго мындык система ырхан хокс болуп хеп организуйдурго дух итие бар болун хебенна. Мен буллана тохтен куйдабытым бастан. Эти көмөлүк хок темадан кепсей жүзүн деп. Мега ага кыным кепсейде. Албес батагыш уллана кандар акпыты десибиде деп. Көмөлүк хок булланы биле кыпытыда аяк пайды. Оларын кени больно растырып салгыны. Естественный вентиляция олок балаган хеп бар халгыны бартын уартырып деп. Олин сакалар туберкулез синдерine жыбатактар бит. Онна балаганга теледдек баланы көрбөт экен. Билин бека коронавирус көбөтө циркулятор ба болду де. Ол уну курдук циркулятор дүкөлдер бит. Онна агас уот кийга дытыры витамин берер бит. Дегенен хеп. Аны улланы тукудан көрбөтүн багар онун уартарымды демен көмөлөк хок. Бир агас уоттак көмөлөк көре болду да. Оттомун ден хеп. Аны отуннакпын ахары дияларды. Балаган метиен калыншып, оны халгын олар ия, конечно, только балаган мети бите биле сэндвич болан өрбай туран калыншып. Ол хим буланы оны токколарттым. Вентиляцияга, естественный вентиляцияга ортым. Это картик принудительный. Бу крышам турады. Бу манан утеплённый турбатка тактажа, примерно 1,5 метра. Онна бу котонун мостата, бу манна кини аллараттан омуруктак сразу. Бу манан кайга манан бар. Аллара. Оло бу сагын түйерсире. Аммиак мустаксире. Онна бу манна сылас тоққа бу утеплённый, манна тоғугуктак. Тоқтен грейший кабель. Onu gokko hobbanın horok kemge ebeter umnik dongo hobbandu kini hotor hobbanın sılıtan toq принудительно toğurta. Olu homoranlıkta. Olin anarangı bular pritoşkan bulana ari ühatır. Bu pritosokondan öte fizika konun kodda pritoşka bu toşkattan allar onda debit. Takar toşkattan. Olin kini manık kirer, jehne kiren ba manık kelmar manık takkambarık tak ühe. Olin o hadandan attın sıdı hopolta kodunun. Амиагам сида постоянно такка булукта. Аллараттан, ото бу яһарын эме каягастыкпыт, ото капактыкпыт. Капагынан бүдүргүдө. Бу манны курса кенер оңроп, мен колубра курятинге мен ороктакпыт, курятинге мияны улланы температурасы сүбе 5 градус булукта. Ол ен олок утепляйдан, олок 2 разница ток булукта. 2 ататын помещение уду булукта. Оно бу манны тоганнакпына балаңга барда келдерекпет. Эй, хотонго барда келдерекпет. Ток үлеги болан. Böyle келекпет каяндаганы. Онда бияка били хотонго гаддага ди. Уну көрөм барам кайын. Бордугуна болду. Просто бордугунан оралар ди. То булгаттан оралар болады. Оны себеле кыгынын бөлөм келди. Хатым ярында денду, кайдак тубли. Багар бу токтарын каябакка болу. Ол хенте вентиляция шахар мандык токуйдыр балар. Боррулан көрөппет. Онна крышата боллагана үдүк булуктак ортотугар. Кытытыр 2 метр токуйдатыбыт. Оны ортотур 3 метр булуктак. Именно крыша дом боллагана мен жемия крыша дом. Олен жемия салгыннак бай. Бу мандык крыша дом боллагана халгын эрге турарыбыт. Кайтарба дебит мундуктарга. Кин эрге турар, онна вентиляция дөскөлөр бит ха. Только жекеде тохте. Республика дүнен неп мен көрүбүнөн тоғын без бирген хотон вентиляцияда итагасос. Хеп кежик бу технология кидданан отон логика бытынан интерехне. Соконун көдөхөн. Да, логика физика хоконун көдөхөн кежик интерехне. Бата кени буланан именно самый проблемный гахатахарар. Аллараттан халгын камсатар, он үеттен притушка за счет отрицательного давления кире. Тахарар. Буккуер
Биле үеһәне халгын алран халгын букен. Вот олин трихне бу чөбө давай килдери хади. Мана кайыкка. Хатаннаны кеҗе гетемде. Тоң бренд масаха ventilation. Территория мармы вентиляция тылыжы булып. Камилек 21 веке дейин. Камилек. Ото ол физикадан оғырамын биде. Кадак принудительно оғырып сөбеден. Бу түтөр кемере төбөтө жинна деп жи. Хитин ха больной проблема хеп. Онна эссе үсүһүнен мен тугулерек марам. Освещение. Хеп. Вот. Хеп, вот. Ол ата биһиге хеп сүйүгө тогу хырдык надыны. Тогу дерикини гормонная реакциялар отка. Хеп билин например биһиге сас булганын кадары хенелине бит кыһын кадары ары тух бутан хоспит хите световой күмит улар ер. Хеп ол биле гормоннар бут ухукталлар. Хеп ол курдук допустим курсага буроллерге хеп хүлбекке час от берелер. Хоргор. Хеп. Онтон эбитер эссе мындык закат инден технологиялар. Бихи, например, сүйүхү битигер. Хеп, бивуланы 16-та 19 час от беректак бит. Сыпсырдык оту. Онтон сыпсырдык кен биле төтөһөрдүк булганда берекли. Эти люксаннан сүйсагын люкс кен. Он в принципе туха приложениялар балыр. Телефонга биле камеранын люксометр деннер балыр. Но простойдук народный метод тен эн буланан хотон мостатыгар кахет биргык тахын, он турарын эн шыргын көрүк тахын. Это допустимое освещение ден. А так хырдык болукта. Бу помещение көрдүк, мын комфортно хырдык болукта. Ондан бу анна сүйсөгөн люксов тен көрүк. Опорный барын көрдүк. А так бу народный метод тен бу Сергей хатар хургу көрүк тахын. Ол жасын олата хасырды холубура хеттага турум те. Алтага турамын кобуум алтага аргада кабын котом бар. Онна уотун кобуубун 12 час кие алтагадылы. Онна кие чот 10 час карар пинде. Хасырды алтага ары кобуамма кие 10 карар. Кини олата агыс час кини уота хох ханянар. Онна төрдүхүнөн беге уже стойлабыт. Бу именно сүйүхү турар, сүйүхү хытар хере. Бастатан туран кини площадинен хеп төбехтаха. Например, ынарынакка оптимально тон имея биле ынарынактен понятие растяжимое ди. Бутта 300 килолях бар болун хеп, агыс 100 килолях ынак бар болун хеп. Оны биле арас болор. Онто среднем ортотунан ыллакка кететинен 1 метрекке 100 болунада. Кетите. Хеп. Онтон устатынан метр агухонтан 2 метр ажери болунат. Хеп бу ынарнак турар. Биле баллан турар технология биле хотонга арас технология бар. Хеп баллан турар технология бар, боско хаджар технология эн кара хотонгор баллан туруктарынан. Хеп ол курду бу ынарнагын местете бу бар. Хеп мындык. Онна желательно бу агыр хере кинеттен үрдүк болунат. То есть бу стойлабыт ти. Стойлабыт он где-то 15 сантиметр биле агыр хире үрдүк болунат. Агартын көбөдүн гана. Да. Эти наоборот хорок котоннорго наоборот болачы. Биле стойлата веха турар. Онтон кормовой стулалара болот. Онно жо котонго кийдаканан биле тобуктан турар болор. Эбитересе бир показатель биле мындык сүйүхү тухте. 2 туяктак мындык. Оны бире веха көрөчөр болор. Бире веха көрөчөр болганын олата биле тух некомфортно. Кені біліктен көйін мұнық операция. Олығын оптимальный сүйігі комфортна орырға. Төхіндік болар? Бұл 15 сантиметр. Ну, желательно 15-20 сантиметров бұл хатархеттен үрдік болынады. Либо в виде кормушки орыға мағанат, либо бұланын лучше мұнық приподнять сразу. Бир поддон битти? Бир поддон размері? Үйде бараға мен ол стол, агыр столы болды. Агыр столы, хеп оннук бихасе молодняк бар. Молодняк бұд, онтон бихигеніне 300 бейін келі болу дед. Задача тұрыр, он дүлген кені стойлы. Теме мұннық жы болуға, хеп, но кені бастан тұтылырғыр, хеп, бихе, бұл, допустим, половину аңарын күрдігі тұттық бұд. Хеп, ол күрдік қас балтара кейдақ. Нерейдері лапты. Ол нұғылықтан бұл манна ұланын қайықпыт. Бұл манна еқпыт мұнық. Глубокой постилкан ұрықпыт.
Олада? Глубокой постилка дейін біле қалың от әбітер халама. Хәп мұнық халама әбітер әпилка. Хәп оны мұнық тәл гибет, оны кені бұланан клетка күрдікка мұнық хытар. Хәп оны дорожный сетканы әбітер түгінен әбітер мағанан мұнық клетка ұңырық бұд. Хәп ол хытар бәйті баллаваға. Бұл уя күрдік хытар, оны бұл уяға свободном доступе у бар бола, оны комбикорум постоянно в доступе бар бола. Ме бедірі аманы қаттып тұрыр. Бедірі хәп. Оны бұланан балтара икки ыйдах, оттан икки ыйттан үрдік боланан үйтаға надыта хуқ болу, но кірі боланан кене уже бұл ынақтартан үйт. Бұл оны уже тоғылық сосканнан ағадық бітсет. Оны вообще современный технология бұғытыны максимум үс ыйығар дері включительно үйтаға бар болықтақ. Үс ыйттан уже үйтаға соқ болар. Тоғы дері уже бігі урубейхін сайынырық бұдан нады. Урубейхі үйтағын хатан бұғар бат. Біле, нерей түрі әтауынан тоғы сычук, самырсоно хайдылақ. Ол үйтағы бұғарар. Онты ұлатын істәні бігі урубейхін сайынырық бұдан нады. Ол үйін бігі үйтағын уже ұлатын үйін еген аспыт нерейге үйтағын бердіқпідан бігі науырып хужын ұрапты. Онтын, конечно, біле, тоқтағанай әбей аға хоқ фермерге, конечно, үйтағын беренсеп, атак бұқарушымы жүйе технологиядан түргенні кетерге бігі полностью уже түрі емессен полностью комбикорумға көректіп. От сенаш оны комбикорум. Онды задачалық бұд. Онтын уже ұлаттағынан бұванты кейін уже стойлы бағылан тұруға, бұд уже комбикорум уже кормовой столғы беріпті. Уже кормовой столғы беріпті, отын ағын бұны беріпті. Төһөк комбикорум хири холбыра, қайдақ төһөк комбикорум хири? Бастан кірі кені бұлағынан кірілан еріп, 100-300 грамм енде күлді керіп. Онтын атақ уже үсі егір, бігі задача бұд уже балтара кейлі хотя бы хитрор болықтақ. 3 месяц. Күнге? Күнге. Аны мен мәрдәмі күтамынды или больны күтәй ақпысы туғын етерлер? Бастан бігі үйерінелік организмға бігі бастан нормалан беріп. Үсті дробный кормление болды. Дробный, то есть, допустим, күнге үсті 100 грамм, онтын әбілдені. Атак технология бұғытынан современный фермаларға біле түрі өтеді харазы в свободном доступе перстартер, то есть нерей комбикорума постоянно тұрар. Оны уже бәйті білерінен, оны уже үйерінелер. Онтын біле, скорее всего, бігі үйеріне иліге нерейкелері болу, үлген бейкіне қырылан үйердек. Оны бұланы кені хытар хере удобной болынады. Сымнас болынады. Оны бігі міні кінық. Біле, дегінен по-хорошему маттақ болынады, тұқтақ болынады. Онтын бігі пока. Онтын матын потом әбейліқын хеп бұл. Бұттанды білген бігі мағынан қаптағынық бұд. Бұтты бұрыстойдық. Оны бұланы бігі бұланына подстилка тұттық бұд постоянно. Подстилка тұқтығы? Үнаққа оны бұл ұлап бұд уже тұққа. Тарбейқы бұл. Подстилкаға бұланы апилка тұттық бұд. Апилка бұланың бұл бейді хен әлбәғіпче бір бедері күрді ұқыдай хем, бір екі бедері күрді бұд, оны ғытар ұттан пәтіқой, оны қырылан әбәғатчық бұд. Не дейлі бір тұқ деп. Сақты атағына, сағын апилканы тұқымия хәбін. Бұл апилка сол тәті ден кені, во-первых, хымнас, во-вторых, бұлан сиге барар. Оның ол хен кені біле андой дубар таманы тұттар. Любой интернетке керен фирма стойлығы деді обязательно апилкалақ болар. Бехи задача бұд, бехи сақ қомер задача бұд. Бұдта бехи хем бір сақ бұд екпет әлбақ болу, ол оны қомер технологияны бұдта. Онын, конечно, современный хотонларға автоматизированный бар, бұдта транспортердар, тоқтар, тазығымнар и так далее. Даже шелевой пол ден технология бар. Вот біле шелевой полға жылы, сүйірді теңдер оны алар атып етір. Оны даже бар. Канализация күдік. Эн вариаңар, эн тоқтық күдақ, например. Ос. Мен бұлағына білі туаққа сағын туға бар декаяға. Бұл манан ғыразы үстене бұтырар бұл. Оны манан аннан барамын төпкеті күдірімді оты кіра аннарын да бұл. Оны манан халаскын тағыға тұру манна. Оны манан лаппағын ламын анне әбін. Бітті. Фортышкенер ебін. Тағара әбін. Оны халаскы бұтыру, оны балбақтам ебін. Бұл оны тұқыдуын. Онтон торбосторбын кенен тұқыды алақаш бұл торбосторбын сақтыр біле күтаны қыры пластилик ұды болырды бастан. Оның қайда қынар өте олар? Бұл бастан кене глубокой постилка тұрдақтарының біле мұнық просто бігі мұнық ұлатынларын әр постилканы. Мұнық ұлатын әр оны біле сиге хаға аллара керен әр. Просто біле бастан бітча болыр ғұрубады, онтон бұлан постилка білдемілен бітча.
Улатар он полностью постилканы бардым барга хеп. Бидде. Оттон уже кене перевезно турар болар. Типа, ну хеп, например, современная технология биле ханга төрөбүккө кыйылар, оны үс ыйыбыга бир постилка тур. Просто биле улатын не. Опилка не бәне хевінде. Да. Опилка от толома. Хеп, бу постилка, онтон уже мантыгай битыңнан баран уже стойлага ынак куртуп турар. Хеп. Ну, оттон мен көрдөкмүн хеп. Хеп бу муну удобный болу. То жере эн күнгө бидде кете агыйык сүйүгө барс хеп болу. Нормально де. Тахсады ки хара сатакпын хеп болар. Да, хеп болор. Хеп олук онно тем более биле тухбут вентиляция бит чүй болу, анан тухбут бу постилкалак булуктан арыймын. Удобный болу хеп. Бу ити постилканын тематыр тох тептерди. Мантыгы тагын наспа кин хытар гемете де. Хытар ада кин хактабат ден. Кин турдар хактан келен бар ден. Турдар хактан келен бар олин удобный хеп боланы кини касты турар. О касты турбудор кини касты хактын сөптен. Онтон химбир сүйү күннага хактырын хеп. Онтон ну кини хыттагынан удобныйга кини переваримага тупсар. Хеп ол кыжык сага касары бир гынгара болон хеп. Тоодер кини биле бухарара үчөй болот. Хыттагынан билим арын эпитем курдук сүйү хыттагынан үйтө. Привет бир. Хеп тоодер хана циркуляциялар. Хеп өлүн бар кыжык хептах иси хер ките хептага ти болу бар. Бу каптагымы тадди. Оны каптаган калтырыя дилдерди. Оны кайда кана бudi? Отун бу по-хорошему үрдүтүгөр мындык специальный маттары бар алар. Хеп, отун бихи буланы мындык үчөйдүк тох апилкандан хепке тутуннактан үчөй болу. Калтырыбак болу. Калтырыбак. Кene туган туяктарынан сөйдүк тенер болар. Уна туон чуть-чуть наколоннага оңурукпут. Биле к навозной линии чуть-чуть, чтобы мындык кыргый жидкости кайдырын курдук. Оты ийги кайбы? Ийгин. Оты ийги бирдин бу хага кыттамына такыр. Анем хемде. Такыр бу. Хеп, оны апилка онны көмөлөк так билари. Оборон каянды. Оттон сүйүгүн кайдак ыгыны дойка. Дойка ха. Алтыс дойка. Дойка оны илигинен ыгынды битер аппарат. Аппаратна мыны. Вот. Очоны били сытом орбокка разу киралар битте. Хеп, оны оттон хити үчүгө хеп, оны бихи просто эн уратың ден хеп манна бихи тох келдер бит. Гигиена технологиятын келдер бит. Хеп, ол атайын сүйүгүн ыргар суллар тирепкен технологияны келдер бит. То есть бу ыгынын обязательно эмин хуйер. Хеп, оны буланын тох специальный растворунан суян оны раз поларын курдук. Ол туй специальный раствор ден. Да специальный раствор ден биле пенка бар, пенка биле именно бу кирин тохтар, поверхностные активные вещества. Он тохтар биле кожага сүйү эмейтер, эмин кожатыр тупсалак туурмында экстракторин бар булуктан хеп. Бул оны суян. Хеп, оны олунук гигиенаны тупсан бегай тапты жөө качестволуу үт булукта. Оны самое главное биле үт качество деген кихи илитин контакт хок булукта. Хеп, жөө үчөө качестволуу үт болот. Хеп, оны так ото үткүн ханна каранигина. Үппүн булгана ото булан быгытынан атылыктакпын. Пастеризациям сыроварня лавын интернетке ме көрдүм. Оны о сыроварня те хасырда пастеризация амрамын калникогам. Калникогам барамын. Оны лардакпын. Пайди ажымыт лардакпын. Ол ажымытларбын тымны хөрүнү гурам барамын кайык өсөп. Онна карагиндеп өсөп, кини контагын каяр біз внешним миром деп күтүп. Онна ламын бута табылыннагына ресторанга тылыктакпын. Пастеризованный бу ыпырагы сразу ресторанга жемин коракка туттырыктакпын. 15 литр лакпына бирин аттан, 30 литр лакпына ийге шүстен такат генчемин ресторанга туттырабын клубра. 2 аттан математикадан такар. Ол табылнаны чөй болуга, табылбатагана магыңа тылыгым, тутатына, тоодин магыңа пастеризованный сок. Муну үпүн анализатептин надо булади, онна тугулыкпын надо булади. Сертификат тутугары документ надо булади. Обязательно бир контролдун то безопасность агы. Чөй үттө, бу раз токтен надо булади. Онутон сүрүнө ден маннык идеяны каярдым. Бир субсидия тох агалым. Онна бу колбур субсидия тох хатанар боллагана, мен мисил костен бит субсидия бадып. Олата субсидиялар точно хатандактак булады. Ден идеяны келдер хатыбын. Олен бу бери тукары касса серия такыга, онна олонна мисил коска кайдак программалар баллары, каны керен кыттык кабы, каны возмещение, сер от үйнүтүн кайдак оңгорок кабын, ол туга бартын ыртыктакпыт, онна максимально кайдак уллядакпыта барысылабыттен булуктак. Олен бу үпүн, оны туттырабын, эппин булган эми кылымнаган отто мечтайдыбын булады, месептен атлабаппын.
тугунан месеттен атлабаппын, килетен атлабаппын. Мен була кенне стейкынан араран, ребро били ойогос тохтарын бартын арарамын, тылын тугун иедехен бартын туспа батарыктакпын. Отчогона астан батардакпына, оттак тоққа барын убойны цеха туттаран, перерабатывающий цеха барын переработкалан, упаковкалан матлатакпына, үддүкү максимальный муңу тухкеректак, барскеректак. Эте мен бире этемде хете биле ат кормага, травяной ат корм ден бар, зерновой ат корм бар ден истибитин болду. Hem onu travяной аңардас, отку аңардас силаска турдагынан hep сүйү эте постный болор. Олата? Постный ден биле сыйта гайык болор. Hep онтон буллагынан биги буллагынан бихине зерновой ат корм болор. Hep тоодир биги задача максимально концентрат кем корм берет. Hep ол онук ат кормага биге тухпат этпит стейкавыт кине мраморный булыкта. Даже нет. Жирный булыкта. Hep ол онун бардын төрөкпүт. Hep өлөн максимально биги задача өткен бу hep кем корма hep концентрат тутунакпытынан. Ол эти кем корма рецептка мен обязательно белковый компоненттер келдерем. Үсеген эти рапс подсолнух чечевица обязательно келдерем. Он плюс была энергетическая. Вот кукуруза, ячмень, пшеница, он обязательно тух минералка келдерем, он тух премикс быхытан биологически активные вещества. Ол качетин барын соттукпун надо. Төһө бараты бути, оны төһө барыстанны бути ден плюс минус оңорун бут расход доход оңорун бут кайыктак бут. Ола бу кепсе турамын били кырого хага онюралан бар били оню кары кудук ощущение келди били. Түгүн тутаккон барын боробулы кубки, кайы кубки, баны бардын киллер кон тутан кабан каян, эмериен массажтан, ондук мандык бартын каян шей бар булат. Аны кетебин эн бен эми котоп сахажамта. Антын бихиланан бу Терлтевитин кытта горный улуху кытта администрациян кытта биһиге Магараска, Магарас агар школа тыгар, образцовый мини-ферма ден тутачык. Хеп олата 14 ынар төбөгө, хеп бириле хеттах, онна хылга 6-10 тантаха тонна үйдө куруктак. Касы тантаха тин? 14. Тым билген 13 төбөнө алдыбыт, антан 14 местелак, даже 13-11 ынактан 6-10 тонна. 6 тонна. 6 тонна үтіліктақ, образцовый ден. Ол онна специально бу улус, горный улус Никита Викторович поддержкалан тух гран көрілген, хабыссаң оқодан тұттыбыт, сен күшпен елдеқ, барда ме грамотно, автоматическая поилкалах, сырдык оттақ, бұл кәпсе пепеден көрдік вентиляциялах, постилкалах, ковердақ, тоқтақ, оттақ, әссе кірікай класстақ бұл оғылар үйертерге, әп онна хоғыруттан самое главное, сүйі ағылын ебіт. Как раз бұл бүгін көсі біріқтақпын. Аны қанттан ағылығы дейді, тоқсы үйлері? Томской областан Айширская порода дейін. Онна бұл тоқ хақа херен Хебеске история кәнне хақа хереген бір бастықытын ағылыпты. Тоғы Айширская порода, тоғы дері бастатын тұран кенлер бұл Томскайттан өбігілері Финляндияттан кәрбіттер. Финляндияттан Тухтан Карелияттан, о име гырхан хосы условиялар дуйттан кәллектер. Оны бу Томскайга бу бар хаҗамын көрдүм. Тустан хака тәртимне билим бар хаҗам бар. Хәп оны биле туга ыгылары ин просто. Име бихи күрдүк. Эбе сүйнәрләр чакыратып клевер үннәрләр онда в основном хете бу капсирин күрдүк кинер хәпкә рационы тотталар. Хәпкә концентрированный карма витамины хаян онда 9 тонна ыгылар олар. 9 тонна ыгылар онда хами главное Айширская порода онда бир плюга ден кине жирны алган. 5-6 бірген жирністақ. До? Сақан аңын кені қай? Оттан хақа ыңан кені чуть әлбәқ, хәтті бірген тантақ қалды. Әсі джерсиден порода бар. Джерсиден порода вообще ағыз біргеннақ. Тоққа кені біле арымынлық условияға более требовательный. Оттан Айширская порода опсайнан хауруттан келер порода бары требованиялақтыр. Онтан бігі бұл олығын әлбәғы хоқ бұл он үст төбен ағылды бұд. Мағараска оның хәтті тонна таттағы олбаға ағалан ехелсеп. Оттан уже үлағы кетаны мен ханаварен кәлі жарың болды дейм. Оғы, қаны баран ұстоппыд, қаны көрек бұд, мен ел сүйелгім сирдім. Қайыққа оны баран, көрен баран бұд төг үйлерін үйтін амсайын қаян. Оны ол үйкітін тоқыды тұрық тақыд. Переработка тұрады. Переработка местный име тоқта переработчикті жөп айдық поддержкаландар име продукт оңырары жалар. Оттан име интерехіне болды дейін, онда мен хамын бұл Магараска көрісіғыла Котонуга канаттанарым ден хамилан оғылырғы бар. Оғылырғы бей, хотя бы бір оғы қарағы omайдағынан, бір оғы тығастыда бардан мен ана уже күйі болу. Батта. Мен бір денге
Мен элбэх бол яны. Ол тетөрүлө лехбет. Батта. Хеп. То бу биерибит барата ол сыл соруктуру булади. Те кайсытер ичаты оголору угуян те кайсыты ме бу барыстак болон сөп оны бэбит культура бу туклаппыт, сербит оппут, оннор сахабыт тылгар тие бар те кайсытер. Барта бэбит сир кахайна болон улатыр ичаттыры чаттыр улатыннаран бэдер кайсытуң орон дойду кахайнара энгенти өйдү билдири бартын оголорго келдеремит. Онна бу сами сүрүнө экологический аспалади. Эка ахамыт дорогой нацияны уланыр тақпылади. Дорогой омугу. Ол тула барта бу проекттерлер, онна хатынын хепе биттен саңа жонорты кепстен. Начо бүгүн бастыгы бериге егин бу котон берите. Бу те бизнес бүтте кылгастык турата. Онтон халгы болдуга, онтон бу бери болон котон ден болар булади. Саңа котон ден проект, онна ол проектинен бастыгы бери ийте халмыда начо дибин яка улха мактабын билер. Яка мактаб. Любой хака кихитер, бу хамытыгар тыгастыда бар. Hep мен, например, коротко улапты тогон, не, на кадере ты хастатыр интерес келбитен ота би гемтер барбыт. Тух бар хака омугор барбытыр бар. Того дере сүйсөлөнөр өтүтөр почти 100 бирген хакалар бар ты хастатыр жерден бар. Би гемтер бар, ол саха жона ты хастатыр келганын жоллак болгон хептен. Эти хмарам деп. Оны нутон эдер чат ты хастатыр келин дехим барам, ты хастатыр хотя бы внимание-то. Уран көрүн, үрден көрүн. Атарын көрүн, деп күдүктө. Экскурсиялар кетип битер. Энди хотонгор, мен да хотомор экскурсия тамы. Атын да хотоннор көчү. Үчөй бахотоннор баалар. Барамын экскурсиялар маны хотоннор оңрокка кайыкка кен. Били ити гемтер бар дедин же. Ити бар экен. Ки астында. Били аттракционга, аттракционга болду. Аккалар омутта. Аккаларды коло кадер били бая олор хажып күдүккүнө астына гана диске. Урут бар тагыртыктар ди. Ол ен бу генгер бар, тухкар нейрондар бар, токтордун астыналар бит. Бу өбүгө түгүн жартан аран деп. Аны 2 түгөнгө токтопун барам. Эметтимик бит ол угаалар эме ток сана дидер. Манык айылкалак жоннор баалар ди. Растылар то билен тур сакай тагалер бар булажы атчылагын. Онна бу көстүбөтө көрөһүн, чарас эгени көрөһүн. Ону булланы бир кии манык ден эпиде. Сүйө бете буллагана токтага бит. Сүйө бете айыларга чугас эпит. Ол эми бу деремне келлекка сүйөлөк жоннор токтора карыскаллактыр дир. Тергехелери. Онтон сүйө жоннор кенери карыскаллар кууга бит. Ити бир түген итине ме салгы итегаллактыр токторунан итегал тугунан үртен көрөк калып эме онук сананы килери кашап булгады. Иккинен буллагана мен котон том дибин бастан ебереп бидим хеп. Бу төрөптөргө анар хеп. Мона анан чулан мен ебер. Котон том деп бастан акарыгында дебит. Кандай болун дебит. Кандай болун келин деді. Онтан кепстен ипсете маннык каян маннык кепсеттим, оны билдим деме жөдү кепстен өйдөн билген самый үйүр киймети ием булажыр билген. Онтан жекергенин барта өйөн билген. Барта хем бит туунун семейный подряд деп булады. Ол ен бары өйөмү билген котомутун чөбөтү тутуппут жандыбын успейдекпит, кирекпит, нактар киректер, онна бу аппит санаабыт барта толуга олин төрөппүттер оголоргутун эме угуюккутун сөп деп кайсыбытыр. Бу билген олок тетеме сайдан былыргылы болбатак, саңалы тутукка сөп, саңалы оңорокко сөп, саңалы байыкка тайыкка сөп. Янык. Та котонун маннык болар, алта да сәттелек болла, барытын каш бидди метрдин агамын соттамын чөкө хогус боларын гына оңор сататым. Бу 2 нактырым тура сидер, марын питерду балтаралы метр 12 балтаран адва декка. Бу чоктырым тура сидер бидди метр туруктактыр, бары балларлар. Ёмкахым бар 2 кубтак ден токуйдатым. 2 кубтак боларыды, 1 кубтак төсө хетире каябык кажым. Бу проект боллагы. Кадер барты улахан ба кудду карары механаваттан кыра чөкө болары болу. Чистая зона ден бар болтактен атым, манна ыра сергөттөн таңа суарттар кайыр онна манна сага каябык кына ден. Онна бу курятник каяндаган курсы идектаппын, эм бир бугунара качыктамыкка постоянно сымыт силору гына. Онна бройлер курслары идектаппын булан быйтына. Сөп, мантыкан була температурата 7 градус болтақ, аркенер әрі хиласкы тұрықтақтыр, чоғына метаболизмнера чөйдік баран ас бұғараннар чөй сымыттар тақтақтыр, онтан баларын була әрі чөй сөріңі тұрықтақтыр, 5 градус, 5-10 градус кәді. Тағаттан манлык болар, примерно бұл хетте да алталақ, ана, онна бұл барта бұл сэндвич болуқтақ. Так, бұл
Боллана вентиляционный тоғын болар, вентиляцията боллана аллараттан оморыргына тоқуйдуадатын бұл турбаларым утепленный боллақтарын кені жігінен омороқтар. Оны теге марын кепсәйбдің күдік бағар кайбап боллағана кабел уғамын тағаттан от қобуғым, тоғадетер егер боллағана сиктәқпа боллағана провод электричество үлдері хотча тоғуқ. Бұл мандық аллараттан омороқтақ, тоғадетер тосақыта углекислый газ болар, үксін, аммиак болар. Оны күттары стымны салғын боланлар бары аллара мандық хыджар болуқтақтыр. Ол хыджаларын бартын оморонлықта. Турбата қылас болағына таға жаңы турбата. Қаяндағаны ехеттен оморон тағарар. Оныттан бұрабылан көрек бүт бартын. Билен туран қас бидди туту өрімөн әлбәқ әрәлләқ строй материаллары әрәйір. Ардығар строй материал сынаты ағары үрдік болан атын варианлары көрден тұтулар объект тұтула тас көріңі де оларыян қалын сөп. Бағар бұқынағар атын бағар батаған тұтулан таққар құтталлақ. Онын ән бағасынағын иле оңырасылақ сұрықтақ акция білдіріліне. Иска строй туту материаллары мағына тоққа барытығар әйеға 10 бірғынақ тепсеті біләқті. Бұл сыл сәтенні 14 күнігерділі арас тұту материаллары барытығар. Тоғыттан мастарға тие арас краскаға, ухаттарға, кірпештарға, анарға, түндіктерге, моста сабыларғар, истені сабыларғар, тұттар, қаптар, үлінің чепчетер тәрелерге, инструментарға сеткеме барды? Бар. Инструментарға, аппараттарға, оборудияларға барытығар чепчеті. Сәтенні 14 күнігерділі тетеяқ сұн. Қайстолақ материаллары чепчетілі сығынатылаған оңырбұт барайекіттен қалбарайман, бар бұкытын тұтын қабын ұрасынағын олыққа келдірін. Иска строй мағынларын бұл адрестерден бұлықымсы. Қотомын сен бұланнағытын күрдік тұтағатадым әрі тұтулы тұрдағаны сөйі мақсан әлбән кіріті құларыттым. Қотоным 6 дәхеттеләқ, ол аты ені 4-2 квадрат болды. Бетон мосты үрдігер масталгәдім. Манна үрдігер әпилкі құдылықтақ. Кыра от келлерер түніктәдім. Вентиляциябын алараттын омырғына ордым. Омурута уақтақ соғыз. Ол ең грейші кабелбін пака тоқтоқтым. Оларын сен бір борывалық бұд. У ихер ухаттарын әрге пластиковый сүббі литерләк бұтылқылары бұламын ордым.
улахан бир куптак уахаты ары үрдүккө уран баран поплавок систематынан туанан бытылкалар көратыктарын аксын тола тураларын хетистим. Унитаз системадан туанын. Билен туран опыт тибет эбит. Ол ихин турбадын мосталаны быппын. Багар тоңан калыншып. Онна пластиковый бутылкалары темирге уларта тустага беппин. Вот көсөттүгөр агаяк оту сир светодиодный лампалары атылан туртатым. Бу бир куптак уахатым курятник хикет турар булуктак. Тоғы детір күрәтник арычы ғылас болар едінер, оны кітірі тәңге бұлан бұғытынан әме сылияқтақ. Сэндвич панель барта экавататтың оғылына полистирол от көзіттер құтталақ әбет. Онына бұдан сигерерден жон сөбәлі әбеті. Жада оттор қотомутор келен тұрабыт балтыра үй тұқары бейге бұл қотоны тұтты бұд. Жеңер бұл көміліген бағалақ жон олу сәлбәқ әбет. Қаған субботикті келебет, қаған көмілігеттен әренлер доғыттырым да болуын, ЖКХ өліхеттері, onu tahanan usuqa өләһәттәре келәннәр кураттан кытара келәннәр манна субботикка көмөләннәр бу чөй байтак тутулган кабылдан тагыста. Олар онто билен туран бу туту карчыны эрер мин буллагына тине проект кудук белем нәбитин бастан проект кудук беленнән барамын то блогер быгытнан әлбәх инвестиция көдүр кудук керемин компанияларга керемин кепсеп битим 4-5 компанияны керем барамын тон өйөчү дә барды эрәре быел кен Комойок ена япет эхилги бюджетке келерек бүтін сөп тийлерді. Онтон сұрақ жөнір сөбіләйәнлерінен бұл месілқос тек айсылының қайысқата тон әтелерден дағаны олы сұлыған үбіләйәнге олырыр. Онтон бұл көмі, гран, қачыта әме үгіс. Оны керін аниян кірттен көреккін сөптен сөбіләйбеттер әрәрі мен болағына білі юридическе серейім соқ болын. ИП да ботақпын, ОО да ботақпын, КФХ да ботақпын. Ол ең бәйім самазанеті күдік сағалығын деймін бәйім жағанырға бағарым бұтым. Оны салғы қаман істем, көрден істем, қанна біз қайғас барын деп көндік. Онықтан бұл сақап серін бір улақан тек ашын тәрілтетер агрохолдин туймады. Тиген Петр Хевенебесі премиогетті, салы әштіңітті дұра болған кәпсетті бет. Кені бұл ты бизнес проегі көрбі де бет, онна бұл үшөй бай білейін тарқата хасы жағыттен қайға бұта. Онна проекпін көдірбіп бір бұл Чақшы дағаны манның бірайға өйіқпітін нады біттен жол тос қойын. Кені бұл агрохолдин туймады өйін, бұл материалының көміліғін бейге оны тұтамыд бүгін қотамыдығар турабыд. Оны тағанан то бұме сөйілер келілерін туғынан салғы берілге кәпсияқ бет. Агрохолдин туймады бәйетті қастағаны қайысқаға тек қайыстығын көрір. Оны меттің олы сентерегені кенлер тағарылақ өлені көндірілері бет. Ол ең сақабыт серігер бар продовольственный паспортын бейге кенлер қол бұдыры олығырымыд күшке сайынырық бұдын сөп. Оны күтары бейге Тәбіт культура бұтын, сақабыт омығын культуратын күшке қалырық бұтын сөп, оныттың тағарылақ өленен тәбі қайсыбытын өрі тағарық бұтын сөп. Барайек бұттан қыраты қолар етті бұт, тұту кәмегер сен атын тоқыда керелер таққалар әбет, олейін бұл қаяндаған ұбыт қыртық сылас болуқтақтен ұбытын күрәтін кеге ұрықты бұт, тоғады күрәтін кеге ұланы бұдан сылас болар. Қотон ие микроклиматын көргіттен вентиляциятын әме оңырды бұт, пака тон аңартын оңырды бұт, онтон қайбап боланы екі сөттін әбен берек бит. Оныттан салғы тоқ тейбетін қайырын көріммет бұл бері ұстата олар текпіт, тілері текпіт, оныттан бейгінікті берге болын ден барықтың ғырабын. Онтон келер береге биги көрөкпүт бу сөйлөр манна кайдак келбиттерин олунна токтор әнер терилибиттерин сөйөнү кайдак талбыппытын тугун көрөмө каябыппытын ток улар ыйлар болбуттарын бардын сихили кепсекпит бу токка бары оказывается деп көтү паспорттактыр бит Меркурий ден программа бар бит ол егер токтору барта иете агата агылыга тугу кандык вакцина быта окул каябыты барта сурулду хажырбит олуну гытта барта интернеттен оңдун бардын сихили эка кепсек Екпит, онна қанна кемеха тугу әдекті әқпетін бардың белдер екпет. Ничего себе! Қотон қайдақ тұталар екпет демін көріп, лоқан қотонлар. Манна сигнал берем, сөйлі бадылар дем, мұна аңларыңа терні үйдер тақтырды, кәлі доғықты демді. Жевітер оларын ер үйпет, бұл қототтан тақырды. Бұған сығанан баран. Ada batal kawin. Coba. Jadi, nah, kan hal dah. Kutan mah.